حزدار دمک اڑنجی جامنند نیزگاری زند گازینگا لاچارا اڑنجی نیزگاری امینچو بازے کے آؤدے جامنند دو وحدے نانے محتاجا اڑنجی وانگزانہ کو جان سلامتی آسراتی ہم نیسی چلیشی سبب محلوق زند عذابانی آماچی صحبت پورا ہار باز بے ماں گوہستک بلے دگ انگتا پروشت پروش صحبت پورے جتائیں دمگانی وڑا محکمہ B&R نادل گوشی صحبت DHQ اسپتال کار گوستگی بازے ماہا بندے چلیشی صحبت محلوق پریشان کیسکو اردہ بلوچستان سرکار آئیے 28 ارب کلدار وامداری کیسکو رپال کارے گوشگی کے محکمہ PHE 5 ارب کلدارہ وانگزانہ کے محکمہ 6 ارب محکمہ جان سلامتی 2 ارب محکمہ پولیس 1 ارب کلدارے وامداری ڈگہ بازی محکمہ کروڑ کلدارے وامدارہ لاڑکانہ گاڑی فٹنس شر نبوک دگانی پروشت پروش اور ڈرائیورہ تجربہ نبوک ہمو کروچی ویلانی سبب جوڑ بوگیاں محلوق کے ٹپی باں امبازی مردم ہمیں ٹریفک ویلانی سبب دا زندگا معذورہ اورمالے تیل نیادانی گیش ہوگے سویا دریا ورد جنجالانی آماچا فش کمپنی ہم دریا وردانی مائک شر نیادہ زورگا نیا چلیشی سبھا دریا وردان وطی ادار اشتارے انتگا دریا وردانی گوشگی کے تیل نیادانی گیش ہوگے سبھا نوما وطی ادارہ زیرہ بورت نکنی حیدرآباد ای دیگا چیزانی وڑا کریم پاؤڈر شیونگ کریم اور حجامت ای دیگا چیزانی نیان ہم مزے کے ساتھ سے گیشی کنگ متائی ای چیزانی سر بازی ٹیکس جانے کے سببہ حجامانی کاروبار ہم اثر مندی حجام دکاندارانی گوشگی کے شیونگ کریم اور ای دیگا چیزانی نیان گیشی تگا گراک ہم گیشی زر دے گا تیار نیا سر وزیر بلوچستان میر عبدالقدوس گزنجو گوشک بوتک کے بلوچستان محلوق لیب و غازی گو مہر کا بلوچستان لیب و غازی آرگچ سرجمی ملک و دنیا بلوچستان بابتے ایک مثبت کو لوہی روتی ورنہ وطی صلاحیت گہتر بکنا قومی و در ملکی مقابلہ بہر زورگے واسطہ وطا تیار بکنا گورنر بلوچستان ملک عبدالولی کاکڑ خان گشتک کے محلوق گو براہ راست رابطہ اور مذاکرات کنگچہ جیڑہانی کی شگی واری گہتر اندازہ بدکاں جوتائیں ضلعانی تروتاب نیام کنگچہ بلوچستان دہی دمگانی جامندی محلوق جیڑہانی درگتہ سرپدی رسی چیئرمین نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی توصیف ایچ فاروقی گشتے کے پاکستان 5.5 کروڑ مردمانی گورا لین نیستے کراچی ایک مراگش تران کنانا چیئرمین نیپرے گشتے کے پاکستان توانائی شعبہ گرانی ساختہ چگوز گئیں میں ملک لین پیداوار کم میں اور ڈیمانڈ گیشیں وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک گشتک کے روس کو کولبند تک پاکستان وتی ضرورت یک تہائی ایندھن روس اچھا بہازوری دمگی صنعت تحفظ دے گچہ ایشیا اشیا ارزان با پیداوار گیش کنگچہ وشالی کے ٹیرف تحفظ وشالی آٹنا کا ارزان قرض اسکیم 600 ارب فیکٹری جنگبا بلے آن چلائنا گے واسطہ لین و گیس نیستے پاکستان امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم گشتے کے پاکستان ترندے معاشی بحران اچھا در کنگے واسطہ جوتائیں شعبہ کار کنگیں اسلام آباد میڈیا گتران کنانا امریکی سفیر گشتک امریکہ واحشمندی کے پاکستانی گرانی ساختہ چا دربے اور معاشی سرکار کنگیں